Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ade insana kureve faafataiki adi kureve kuttaiki ei kitemme kuda faafa ekkama vies adi bodu faafa ekkama vies alme visnanji hekama ki faafa bani faafaya bay faharu faafatawge sawbum mihun ei aadaage kuda kuda kamegge gotuga dekonna ves ekanta takuraruwam dakama vanama ekantattaka gina zamane wanden ekantattawge tere demihurejje kama vanam ekawge sawbum ena nurakkalam husheligen ebade almenge terega eba fene faafa kurumuga mihun ebbes kale jehilumen nuwa manzar faafa yaki waran aadage kamegge gotuga ei wara fasiha kamegge gotuga mihun hada manzar almenna fenigen ebade shakkenne gotuga mi wara nurakka terikame by far almennange ba fene by mihunna ki aamu diriulumuga emihunna ki almen mikia decent kon ule mihun nuwata riveti hedun lagen mujtamauga balaganna kahla mihun namis emihun ves hataru faru terega foroma fahu faafatakan aragatumuga haddu fahanala ebade nabiya sallallahu alaihi wasallam efada bayge wahaka bayan kurabbamun efada bayki ei qiyamet duhu waragina guna heyokantattan hifagen annane bayke navis ituru kalefa hadith kurabani idha khalu bi maharimillahi intahakuha ebami hunnaki ekaheri wawagut mihunge lotaka gelle gadiga farudatakum forwe gadiga hataru faruge terege tibe gadiga faafatahuga haddu fahanala dami hunne aamu mihunge terega kommesarage jehilumenge bahure navis forwijje kama wanama efada mihun faafa kurumuga haddu fahanala de den almen visnalama mi ekaheriwegen faafa kura mihunge halatu nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba fawagoy de mihunge terege viskale jehilumen neti biren neti faafata kan ara ganna mihunge halatu den hunnani kinetto